Ngayong gabi, manugba rin may upuan. Pirit. Pirit, tuloy. Ngayong gabi guys, manugba may og. Tawag ani? Tawag ani? Pirit. Tuloy og Malangsi. malangsi. Manugba may og, kiniya mo pagbaon. Ito na nga isda eh. Gandam na ang kuhan. Gandam na ang palayo. Alright. So, pili ba yun? Ha? Bang ito. Ya, siapa sih yang Janit? Ano kayo mga ubay-ubay po niya among subaon na malangsi. Uding. Ya. Sinan pa ni? Berarti yang isa pula. Pula. Kalayo lang po. Jek. Dagang lagi suka, Jek. Dagang suka, kau suka? Kau suka? Dagang suka. Tu kau ni? Tu? Mau kau ni? Ha? Mau kau ni? Oh. Ini po isugbo po ni. Isa nga isda. Sikol. Ha? See. Malang si hapit na maluto. Igasan nagtarong? Sure eh? Igasan eh? Niwa. Niwa to. Maluto na. Malangsi isda. Wala pa lagi balik pa di eh. Ini Bulungan? Bulungan sih.
Hindi ko sa. Okay.